Guys, jumpa lagi bersama Bintang Muda guys. Ayo kita naikkan layangan ini guys. Ayo. Ada 3 guys. Keren guys ya. Tapi hari ini ingin mencoba menaikkan poltron hijau guys. Ayo kita naikkan. Oke guys, ternyata berhasil naiknya guys. Wah guys, ternyata berhasil terbangnya guys. Ayo guys. Wah guys, keren. Oke guys, poltron 22 mengudara guys. Oke guys, keren ya guys. Wah, mantap guys. Ya guys, lagi berlomba-lomba nih guys. Wah guys, keren. Wah guys, nabrak guys. Wah, ternyata dua-duanya jatuh guys. Wow, keren guys. Kita ambil layangannya. Ayo guys. Ini layangnya guys. Ini guys, poltron hijau guys. Ini ikat talinya guys, tali gotinya. Ini ikatnya guys, biar rapi, biar jangan compang-camping guys. Ini layangannya guys. Kita kumpulkan guys. Kita ambil satunya lagi guys. Ayo. Nah guys, ini layangan satunya lagi guys. Tadi dua-dua layangannya guys berantem. Oke, kita kumpulkan guys. Mengikat tali gocinya guys. Begini cara mengikatnya guys. Ke belakang sini guys. Ini guys. Ya guys. Ini guys. Biar rapi guys, jangan compang-camping. Ayo kita kumpulkan guys. Ayo. Layangannya guys. Oke guys, sudah berhasil kita kumpulkan guys. Karena waktunya sudah sore guys, kita mau pulang. Saksikan terus channel Bintang Muda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.